let's cut the whole story short. O nyamišwa ke go ba moAfrika I don't condone this in my mouth, so o phaela ka thoko boikgantšho bja setšo. this is a public Ditokelo tša Thando Mahlangu di ile tša gatakwa. His insult, they were the worst. Bekeng ya go feta Mahlangu o ile a ikarabela ka la gore The guy told me that my Africanism is dead. I'm supposed to wear the way he's wearing. You know, just imagine what is going to happen 100 years later. ye ke ntwa yeo molola ditokelo wa setšo sa AmaNdebele a ka se tlogele go bonolo. Le gono molaodi wa lefelo leo Mahlangu a ile go a rakwa o ile a tla a ikarabela. Jose Maponyane o tlhwele a tšweletše pele ga khomishene ya setšo ditumelo le maleme. Ifela sa mathomo o ile a lebagana le potšišo ye thata. When you saw Ntate Mahlangu, what was that one thing that came to your mind? I had to act, and I never looked down on him, and I said, please cover. That's all I'm asking, because it was drawing attention unnecessary, of which I felt there was no reason for that. Bakhomishene ba be ba sa thabišwa ke ka moo a ikarabetšego ka gona. I'm just thinking, what is their rights? Except that you said it's in the public space. That's what you said, it's in the public space. It was unusual. Even the people at the mall were not used to that. I mean, I've never seen that in the 54 years that I've been alive, that until then. O re tlhobaelo ya gagwe e be e le maitemogelo a bareki. If you would have known that that is not an underway in terms of the Ndebele culture, the way they were, would have you treated Thando ka tsela e o tshwereng ka yona ka nako? If you are at Cape Town Beach or Durban, wearing a bikini, it's acceptable. Khomishene ya setšo ditumelo le maleme e ile ya thatafiša dilo go ya pele. Do you feel that what happened in the mall should be rectified, or do you feel that that should be the norm? Think very carefully. Yes. And I want to say, don't think with your emotions. I'm not. Think with your mind, eh? Thanks. Okay. So, let me at least speak to you. Mafelelong Maponyane o rile ngwana phošo a dira ga a bolawe. I acted upon lack of knowledge, or should I say, I wouldn't say ignorance, lack of knowledge. And I know the context behind his dress code, I would have acted differently. And hence I'm saying I sincerely apologize, humbly so, to him and Mrs. Masuko, how I reacted on that day. Maponyane o šetše a fegilwe mošomong. Tabakgolo ke tokelo ya seriti. Go letetše gore khomishene e lokolle ditšhišinyo bekeng e tlago ka labone go ya ka mokgwa o dithetšo di sepetšego ka gona go ka no šišinywa gore matlhabiša ditlhong a mohuta wo a se direge gape. Ke maage ke tla mohlabi wa ditaba tša SABC Johannesburg.